Kodwa into engifuna ukuyisho nje mfowethu umlando wakho mina ngiyawazi endimeni ezomculo kusukela kusekhona ibhubu wokuphela esizukulwaneni sabaculi abakhona manje owasebenza nomgqumeni babe safaka iKingdom lenze lodwa befunda abanye so ke bona laba abantu behle benyuka besineka into engapheli so ke into eyenzakalayo ke lapha mfowethu ngifuna ukuncoma umsebenzi wakho kusukela lapha na ke ku2009 uthi siqhathwe enquthu wawusafunda isikole lapho ubabaza ukubaluleka kwesikole kuma album alandela lapho kodwa watholakala usudojile futhi esikoleni manje mfowethu umsebenzi wakho lana uyayibona ukuthi kuyezwakala ukuthi ibivalo lenkanjini iFolish ithe iphuma yathulela amakhonyana hawo hayi hlahla kwenqama kusikho hayi sisayothatha manje hayi ithe iphuma yathulula amankonyana bafethu cha wena kucishe wamesha kumzukulu akufana yazi ukuthi kade ngitshela lesinye ngathi usaliwa lokho kumnyama ngathi ipassage saliwa mithi mina saliwa msani ukuthatha umzukulu miyekeni ngoba manje ufika itaphi ngoba amagoso phela lawo inkinga uhlukene umculo negoso ubona ngisho kutaza endlini lapha kodwa hayi lokho yiqele nje wena yiqele ubona yiqele nje manje ke mfowethu lapha ilokunjana le album yakho kunengoma futhi lapha engiyithandile la uthinta khona indaba othatha usho nomageza kanti uzobhoka futhi uyabhoka futhi uphinde ubhoke lo mdlansango lona ulokhunjana upotso ubani lo mfana lo elawa abantu lokho ehlekukhuluma liyashuka samoya lalishuka khona kodwa into engiyithandileke lapho ama backings akho lapha nangendlela oyibiza ngayo uyabona mawuthi wemfana omncane ngithi khuzeka yabona lapha ubona nendaba zakho bheke zakho lapha na ubiza ngoshuni wendidana mfethu sawuza ushuni wendidana uphila selokhu yahamba hawu sawuza uphila ushuni wendidane ngoba uqaqwe izishiphi iziphi zishawubulala ngiyabona manje lapha ngendlela udluthula kamnandi ngawo lapha nama backing abuyisela ama backing ngomphondo lo nje encane kuzothi kujwe yini bazothunywa imobo uthi shiphi lomfana cha mana mina akangazibona ngiyaqonda kanti ngigwekhwile manje uthe vele umuntu makulungisizwe abantu balamhlanje sebevele bethubana ukuhlaza athi babalekele iqiniso basho njalo yebo mina nje angithi lokho ngosopolitiki lokhu lezikhuhlukhulu lezopolitiki cha hayi ngeke ngiyasho ukuthi angikufani kodwa ngisho ukuthi vela uyazi wavela ufuna ukufana naye uyikhumbala nje hayi kodwa bayanyanisa indaba baphalasi okay mala ngithi mina mfowethu ukwazi ukucikoza nalapha nakhona ngiyithandayo mfowethu ethi umakhelwane wami ngani yakwethu athi ngangazi ukuthi uwe lo ngiphathela isibambisana injame ngayenza umuntu uhlabisa uyangihlaba kwasho njalo ushaka bemkhaphani nobani ubhekene nenkinga nomakhelwane nomkhaya yebo yafika izwele ngaphela ngoba inkinga ebhekana nabantu lezi abanhlobonhlobo ngangayibhalela imini ngangayibhalela wena kodwa nobani yebo kunjalo iciko linjalo yabona iciko linjalo mfethu umsebenzi omuhle kakhulu ngizothi amadoda ukhule umsebenzi wakho album yakho nje angifunqamanga mnandi yonke kanti abaculi manje sebekhipha amasingile ayilokhu njalo ayilokhu njalo ngonyaka odlule nje abantu abasilekelele kakhulu umzukulu kanye noduma kahle yabona basilekelelile ukuthi sizwe ama-album amnandi ngithi yabona abanye impela hayi cha bakwethu ade kuyizigexe ngomningi zigexe hayi siyakhipha ugawu hayi sizofana awani sizofana hayi zigexe lento obala kuconza umjuluko phansi kwesitwaba isikeke phela uconza umjuluko phansi kwesitwaba lapho hawayi funda